Ол да ширк дейді. Басқа бір айтсаңыз, мысалы, Құранды қорлау, нұсрат тастау, күфір ме десе, иә, күфір дейді. Кәфір болады дейді, мысалы. Барлығында шарттары қаралады. Шейх Фаузан айтқан сияқты. Соларды өте сенен бір кісі шықсын, бұл жақтан бір кісі шықсын, екі отырып сұрақ қойсын. Шейхқа айтсын, бұл нәрсеге қаншама шақырғанбыз. Осы ғалымдарға барайық, ғалымдардың алтын сұрайық деп Саудияда жүргенде. Ұсталасып жүрген мәселелерді, әлхамдулилля, бұл бір шөлде тауда жүрген жоқпыз, ғалымдардың арасында жүрміз. Барайық, ғалымдардың отырып, сұрайық. Барған емес. Сосын жүрген балдар. Олар сол балдар айтады, ғалымдардың ортасында жүр, не олар дұрыс емес болса баяғы ұстап қоймаймыз. Видео айтады, если ол халилдікі дұрыс емес болмаса, неужели ол шейхтар тоқтатпайды дейді. Шейхтар халил кім екенін білмейді ғой? Шайх машалла халил десе бүкіл Саудия тұратын адамдар шақырады. Ешкім тарамайды ғой халилді. Ешкім көрсетіп берген. Инновация көрсетіп берген халил. Рұқсат берген дейді. Аузу билля, аузу билля. Сөйтіп айтып жатыр, Аузу билля. Сіз шубақаңыз. Ла иляха иллаллах. Халил бауырдан бір білімнің искемейді ғой, бір білімнің. Аллахи, білімнің искемейді оны. Ана алда тұраса бір сүннеттің искемейді. Қалай субхан, ол кісі ешкім емес қой жерде Саудияда. Саудияда қазір үлкен, мына жердегі қазір Есенгедегі үлкен білімді кісілер барса, ояқта ешкім болмай қалады. Ол Пакистан, Индия, әр жерден келеді, үлкен ғалымдар Саудияға келеді, Шейх Аббас Фаузанның алдында кішкене шәкірт болып отырады. Ешкім олар танымайды, басқармайды. Егер Аллах олар сирек айтып Шейх Халил бар ма? Осы Аббастан алдында отырған балдарға шәкірт болуға жарамайды ғой. Шейх Аббасқа емес, Аббастан алдында балдар бар ма? Солар шәкірт болуға жарамайды. Даже ондай понятие жоқ Халилде. Халилмен осы именно осы мәселе сөйлескенбіз, Майданда сөйлескенбіз, осы жерде Шымкентте сөйлескенбіз Халилмен. Ешбір жерінде жауап бере алмады. Қазір жазып отыр ма? Осы жерде бауырын айтыңыз, звондасын, пожалуйста, осы жерде келсін, бүгін кешкен шығар, звондасын, Халил звондасын, сөйлесейік отыр отырып. Мединеде оқып жүрген кезде Халил барғанында, кейінгі барған сол кезде осы мәселелерді қозғап отырғанбыз. Назратлар Билмат деген бауырлар. Сонда ештеңе айтылған жоқ. Валлахи, мен русша тетрадь алып отырдым. Мен русша тетрадь алдым. Мен айттым, мен русшада мен тек қана кім қанша дәлелдейді, соны жазып отырамын дедім. Солай жазып отырдым. Бір аят бір хадиске айтқан жоқ хадис. Бір аят бір хадис жоқ. Ештеңе айтып тұрған жоқ. Бір ғалымның сөзін келтіре алмады. Назарлар бауырымыз сөйледі, оның осы айтқан фатуалары Қазақстанда бәрі адасу қателік екендігін бәрін айтты. Көп аяттардан, хадистерден, сахабалардың, табиғилер істерінен. Енді не деп айтасыз? Бірден айтып отыр да оған. Осынша фатуалар беріп тастағансыз. Тағут деген қандай болайын, көп мәселе айтып тастағансыз. Не дәлел бар енді? Bir ayet var mı? Hadis var mı? Sahabanın isi var mı sonda? Ötede bilmey esimde çıkıp ketipti qaysi hadis, qay kitapta ekeni, qay g'alimning so'zi, hech bo'lmasa bir g'alimning fikrini aytadi da, bir g'alim aytgan. Eşitding aytgan. Ne dedi? Sol men barib kitaplarni ko'rib, dalillerini tekshirib kelayin. Keyin aytib o'tiraman. Ne sabaq oldi? Kim şeyhtanız? Bu sayılgan fatvalar haciri mi? Kimni istediniz degende? Bir oz javob berdi. Kitaptan o'qib olgan o. Yo'q, emas. Haqiqatan o'z fatvani. Mana qazasini hukumat ta'vud, salafiy din bid'a degan so'z haqiqatan emas. Emas o'z masalada so'rab ketadi. Hukumat ta'vud debsiz. Hajirni olmisiz? Siz javob bering javob. Kimdan sabaq oldingiz? Kim şeyhtanız? Ona javob bering. Çok kitaplar kimden öttü o? O tefsiri kimden öttü? O bir metre aşağı bir ötü geçer. Kay şeytan yoksa tabi. O kaz ona mühendisliğin yani ne yaptı diye anlıyorlar. Uyat. Halil bunu zaten açsa Halil sizin şeyler yağmaysınlar dedi. Şey yakmadı açsa sonra bir. Vallahi. Kod iyisi var mı sonunda kan? Sojede men o kişinin sonday bildim. Сол жерде қанша адам көп тұр? 1, 2, 3, 4, 5 адам отырмыз.
Халимен 6 адам. 5 адам көп отырды. Bir aytayotgan so'zini hech bir oyat, bir hadis, bir sahobaning ismini keltirib bera olgan yo'q-da. Keyin ne deydi? Keyin masxara bo'lib, qizarib, uyalib, ne qilib, keyin esimdan chiqib ketibdi. Qaysi g'amning so'zi, qanday hadis bilmayman, qaytarib kelay, ko'rib kelay dedi-da. Keyin chiqib ketgandan keyin nazarlar keyin qattiq ko'p hadis aytib tashlaydi-da. Ne deydi? Keyin kelganda ma'no aytadi. Bola deydi, nazoratlar deydi. Nazoratlar deydi. U kishi hadislarda aytadi, sanatlar bilan aytadi, ana kitoblarning palanchi tomda palanchi betda deb aytib beradi-da. O'ta maqt. 3 saat bo'yi. İlmbar Hüseyin Albay sözünü keltirgen yok. Tek ana o burun sırtırma, burun. Kimden? Süleyman bana o burun. İmam Bukhari, Barbahari, İbn Taymiye, Palanchi'nin kitaptan Palanchi betinde qanday, nacha tomdan qanday degan. Ben betini aytdim. 3 saat bo'yi. Keyin mana shunday ham biladi, men endi unda Palanchi yo'q deb. Mana da Palanchi yo'q. So'zdan aytgan dalillar bormi? Sonlar mana jaz berishchilar. Endi unda Palanchi yo'q. Onun sözüyle otanlar var, bizle götürüyor. Bizle kalbi götürüyor. Ya kaç sözün var mı? Ben aytıyorum. Ya bitette ki. Kaç sözün? Kaç sözün aytma, yedi diyerekten uydu aytınca konuşar. Osman'da aytlar. Yok bitide, işte bitip aytıp tamam. Şimdi sonuçta adam, 5 adamın alında maskara bulup sözlerini delil tapmay çıkıp ketdi o. 40 kızlar benim delillerimi tekşirip geleyin, qarap geleyin dep çıkıp ketken. Çıkıp ketip, baldırga ne dep aytıptı? Men depti nazoratla degan balamen oturdum. Qancha dalil aytib tastadim. O magan bir dalil aytib bera olgan jo'q. Eğer bir dalil aytsa, vallahi men onun yoluna kiretmedim depti. Osunday adamda bu adam oldu. Bu Halil öz işi ma'nosini. Osunday so'zni balдар bizga kelib, arab balдар, boshqa balдар. Aytib o'tirdi. Sol nazorat degan balamen o'tirib сөйтіп aytdi qo'y, ol bala nazorat degan bala men sabaq aluga emas, sabaq beruga keldim Medinege. Endi auzubillah takabbar bo'lganda auzubillah o atroflar onu jel urib isirib asmonga ushib chiqarib qo'yganda Chimkentda hech kim emas. O'sha vaqtda ulesi bor edi. Ular orqasida. Сөйтіп ne? Chimkentda ko'rgan bo'lding shu kishini? Hech kim emas edi o Chimkent, durustmi? Kim edi o Chimkent? Hech kim emas. Chimkentda bir shakil bor, hadingiz. Hech kim yo'q, u ortdan erib odam bilim olgan. Sol kelib mana yerda sonday bo'lib, o yoqda sol Muhammad Arif, ana muhandis akalarning oldida hech kim emasdi u. Bu yerda endi bilimsiz yo'q yerda o g'alim bo'lib ketibdi u. Anjerga borib takabburlik qilib men o kishiga g'amlarni tanitib, mana shu Abbot degan bor, palen g'amlarim bor, soni oldida savob olin inshaalloh deb aytsam, arab eshitgan bo'lgan emas hali. Bizim ballarga aytibdi, o'qitib meni saboq oldi, o'tir g'amdan o'tir deydi, men o bilim olgan emas, men bilim beruga kelganman debdi ballarga. Saboq beruga kelganman debdi. O'zi billah takabbar bo'lganda o'zi yetkanda yedirdi. Ballarga shunday haramda o'tirib, Iki g'amlar kazzab odamlar, kazzab. Nasihat emas, ishini g'aybat söylab o'tirib. Eğer g'aybatga kelmaydimiz. Mana bir mudir bormi? Jamiyaning mudiri bormi? So'ng haramda o'tirib saboq beriladi. Sonra men ko'p to'libdi, o'shada ayollar ma'qul jasur yuradi. Bu Saudiyaning zag'ini qarshi o'ldirish emas deb aytdi so'ksa. Sonra Halil o'z atrofidagi bolalarni birga o'tirdi, men o'zim bir qasrga o'tirdim. Sonra aytdi, bu aytib shunday fatvo bir xalq joyini qarab, unday fatvoni qalay beradi deydi. Ben aytdim, Halil ana shu o'rqanib o'tirmadim. Ben aytdim, sen qadam desemiz, chiqib ketdingiz. Ne diyorsun? Subhanallah, bana ne demiyorsun sen? Çünkü ne de şeyhten aldı sabahıdır. Sen necil oturmaz, böyle şeyh olursun dedi. Ne olacak, biz at koy çiğnem aldık. Onun ta Şeyh İbrahim Ruhayni var mı? Maydanda da ilmin akide meselesinden en ülken alımlardan biri. Akide meselesinden. Noktamları biliyorum sabahına. Soğuksun takdirde bir kitap var. Sonra Cumhuriyet babamız verdi. Takım Salafiye'nin tabirde ben çıkıp verdi. Sonra bir hayvan yoksusunda özkendi, neyine aytsın dedi özü. Hayvanı beni konuşkarttı. Sonra hayvan alıp da bir ketken ben. Asırda bir kettim, keyin Şam'da yoktum. Haram şimdi. Şimdi kitaplarınızı kayda alasanız var, okumayın dedi. Niye dedi? Şimdi aytım, bunu Mısır'da basket falan 5-6 bala bana bunu vergen dedi. Basket falan da Erinat'ta dedi.
Sen Edenat'ta sana soram sen osunda kitap berip olarsın. Rina yok. Ne spor bolmasın? Yok deydi. Kırız mega qolaqqa chaqirdim, kutib she'rni bo'lib bas. Hech narsa anlamagan deydi. Bersa bo'lsa 2 kitap bereceğim. Bana o man o'zi hech narsa yo'q deydi. O'yin so'ng dedi, aytdim, Şeyh İbrahim Ruhani İmam Abu Hanifa'nın muji fuqaha deb aytgan maktabda. Shu durs emas deb o'tirdi. Sen subhanallah Allohdan qo'rqsin. Ulkan g'avm o'tir, kitob yozib o'tir. Bugun Şeyh Fawzonda bas hech kim arab yozgan yo'q. Sen durs emas deb. Sen meni o'tirasizmi? Sen onu durs emas deb. Bir barasa İbrahim Ruhani barayat aldığında. Şimdi aytayın Şeyh ne desiz tushunasiz? Sizni durs emas, yani Halil'in Şeyh durs emas deb o'tir. Barmaydi o'zi. Siz o'tirib tek sonda fatva. O o'tirib söylegenden başqa, jahannam nasıl subhanallah o'zi kazzab, takabbur bu bola bormi? Kazzabnasın, aytib beramiz o'zimdan. O qachon jetadi bola. Endi sonda merasning aparavishinizlar. Bizde miras var o. Mısır'da okul жүрүп, жас бала, эсептештер бармы? Ол мен Ибрахим осында келгенде, атасы отыр балалары. Сонда соған рат жазыпты ол. Орысшасы бар. Салдарына. Бірақ орысша жазып отыр. Осындай ғалымдар бар. Жаңағыдай типа ғалымдар, жаңағыдай осындай мәселелерді айтады, ақиқатты жасырақ. Андай Fawzon takfir deb o'tirdi. Fawzonda takfir deb aytib жатыр дейді. Біздің үкіметті мысалы мұсылманский үкімет деп айтып жатыр дейді. Мұсылманский үкімет болатын болса, бірден болып кетті вообще. Ол балағасы келеді. Бірден Onlara cevap veriyor işte şey İmam Şafii'nin sözü var ama bir kişiye aytadi İmam Şafii'ye. Men Osman'ın kitabı koydum içinde jo'm deydi. Koydum içinde verdiği suçesini deydi. Koydum içinde jo'm deydi İmam Şafii size olsun farz emas deydi. Ne için dedim cimdan mecnun var. Olsun farz emas deydi. Ben sen farz emas inşallah. Cimdan sinemaysa. Mazur. Mazur mu? Олар біздің мысалы жас балдар көп қалып отыр мысалы. Солардың Егер сол балалар, сол бауырлар бар, ақиқат қалайды болса, Алла үшін. Сол мәселені айтты. Ықылас болса бар ма? Ықылас, мен ақиқат керек, ықылас дейтін шыны. Шындық бар ғой? Әділ сыдық. Сол нәрсені қалайтын болса сол бауырлар. Не үшін ізденбейді? Не үшін Халилдің сөзін алмай, не үшін бұлардың сөзін алмай сөйтіп салыстырмай ма? Мына жақта міне сонша ғалымдар көрген Ринат, Ибрахим, Алма, Наил, Дидар, қанша бауыр тұр мына жақта? Оқтан бар. Амаларда бір Халил тұр. Қарамай не? Мыналар кімне сабақ алды? Мынау кімне сабақ алды? Мыналар не айтады? Мына дәлел қандай бір отырып сөйлеспей ма? Егер ақиқат қалайтын болса, Алла үшін бір отырып үйден салыстырмай ма? Ол жіберген оларға, иншалла. Сондай тақлид болмайды ма? Сол шариғат сол. Ханафи масалada beşteyle ayıptaydı öyle. Öyle onu imama yığan adamlardı, onu imama yergen adamlar taklitten ayıptaydı. Öyle kakıda bir cehennem sonra yeri var, sonra tanrı çocuk. Söz aydınım da, Halil'in bir savar var. Halil'in bir normal savar var mı? Hayır, hiç var. Bir tane savar var. Halil'in ilişkileri var. Ben tanıştım. Bir normal narsa tapaz işte. Öyle fikri oya bari. Şu aytı bana niyetine kadar. Niye bir ne şeyhin kitabı, aftamdan da şey, kim Rinat Bank avdara var. Şu aftam Muhammed bin Abdülhab şarkıdan Salih Ali Şeyh bu kitapta okum avdaran. Ne o da bağlar nasıl misal. Şimdi okum bir avdaran bir kitap var mı? Sonra bir sabahım mı Halil? Ancakta Sonradan Halil'imiz Kur'an'da şey diyorsun da Kur'an ismini onlara yesin. Yani Halil bizde Halil masalında Abu Hanife maktam ne deydi? Abu Hanife bir tünde Kur'an tügül katım olgan. 15 paranı bir ayaktan okuyan, bir ayaktan durmayın. Ki 15 paranı bir ayaktan durmayın okuyan da maktayı var. Maktanda Abu Hanife şeklini çıkarıp verir. Yani tavuk kıl, bir ayaktan durmayın namaz okuyan Abu Hanife. Bu yani Halil'de maktan yani muhaddis kılacak. yazmadım sözü.
Endi әрине айтып бар. Сіз айтып отырмын, қай зонада мен күнде зонада жатамыз деп жатырмын. Жасын. Ондай жahil адам өзі. Сол хажы кішкене ұяты бар болса, кішкене ықыласы бар болса, артында қанша адамдар адастырып жатыр да. Қазір сол бар ғой. Мен тәубе қылдым, мына ғалымдарға еру керек деп бір ауыз сөз айтса бар, қанша балалар сабақ болар еді. Соның орнына тәкаппарланып, илімінен спонсордан айырыламын да қорқама. Сөйтіп ана сол бидат болса, қазір еще хуже кетіп жатыр. Басқа бір теманы зекет мәселе аламды ақша жинайды. Жинаймыз да, үй салам не деп өзіме айтемін.